Please jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan. Mana guys, ondel-ondelnya nggak kelihatan nih guys, nggak muncul-muncul ondel-ondelnya. Nah, itu dia muncul dari balik pohon. Ondel-ondelnya ngapain tuh? Nyari apa nih ondel-ondel? Asik, ondel-ondel aja guys. Ya, begitu guys. Lari bang, awas ketabrak. Bebe ketabrak. Bentar, kasih. Ondel, jangan tabrak ondel, tabrak. Dadah, 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 dadah men. Ada ondel-ondel guys, tapi masih jauh di balik tukang sate. Mau makan sate dulu kali tukang ondel-ondelnya ya. Itu dia ondel-ondel. Itu dia ondel-ondel. Cantik bener. Bukan, dia mau beli sate dulu itu guys. Ondel-ondel cantik bener lagi. Del, joget Del, dada doang. Ya elah, ondel-ondel lemes bener. Udah malam apa ya? Del. Dia mau beli baby crab biar kuat.